Oh my god, here we go, guys. Alright! Here we go, dude. Energy! This is what I've been waiting Let's for. play Pusuan or Laruan! Before we Okay, call our before we first... start, unsay meaning sa laruan? What does it mean? Like, duaan ra ka? Gonna play? Dude, what does that mean, dude? Pusuan mo, that means napupusuan kita. You know, something like anang I love you or something. Laruan. So are you saying that we are just toys? No, joke lang daw. sexy single, let's take a look at their Viber dating profile. Oh my god, I'm gonna So over cringe. here we Oh have my god, I'm gonna Andre, cringe, bro. 21 years old. Holy And he's shit. looking for just friends, or siguro friends muna sa una. And Oh. eventually a relationship if it works out, I'm guessing. Okay, so it says about niya, hi, I'm Andre. I'm 21, currently studying in DLSU. The program I'm currently taking is BS Marketing. I love playing Oh my sports, god. specifically pickleball Bro, and ano important kayo ninyo? Like, I don't know if Gen Z rin, you know? Or tiguwa nga na dyan kayo ko. Habit na mo ko mag-30, guys. Why is it so important about where you went to, where you are going to school? Nya, where you went to school? Like, ano importante kaya na siya? Honestly, guys, no? I know mga bata pa man dyan kayo sila. Nobody cares if maabot na mo sa age na parehan ako. No one cares asa ka ni-graduate, asa ka nag-eskwela. Nobody cares, dude. Inigabot ni mo diri, makatungtong ka sa aring edad na ko. Ay, importante diri is ang kwarta ni mo, if stable ba mo ang kwarta, na ba kay trabaho, you know, na ba kay savings, kuan ba ni mo imong kaugalingon, like sitawa ka na, you can live on your own ba, like mabuhi ni mo imong kaugalingon ba, mura gini important na mo, gid guys. Kuan ka nang makasettle down na ka, you know, wala na ka ng mga panghuna-hunaon nga ka ng kuan, problema sa kwarta, nga na gani. For example, naka-save na ka para balay, naka-save na ka para kuan, palit kag motor, palit kag sakyanan, nga na ba? Nya, maghuna-huna na ka sa mga problema nimo. Ang problema ang hunahunahon nimo no, karong maabot na ka sa akong age, ang mga bills, bayranan, kuryente, internet, tubig, rent, mga ingana. Unsa ba na mga subscriptions nimo dira, amo na asa ka mangitag kwarta para ibayad ana, amo na siya guys. Wa na jud may pakian ng, oh my god, sa DLSU oh my god, like ana ba? Like nobody cares kay abot nimo sa amo ang age. Ang uban nga ni eskwela og kanang mga prestigious kayo nga mga eskwelahan kunuhay ba. Nya ang katong uban nga ni eskwela ra og kanang mga, you know, mga dili ko ingon nga prestigious good. Inig graduate ninyo anang tanan, patas ra mo. Patas ra mo ana kay mora man gud graduate naman mo. Ikaw nga prestigious kay mo eskwelahan nga na graduatean, kuan kunahay ka humot pero ining abot nimo sa kanang job interview or sa kanang performance na sa work. What if katong naka-graduate o kanang dili ingon nga kanang prestigious nga school? What if grabe kayang work ethic, you know? May siya mo kuan og tao, may siya maki-socialize, may siya mo trabaho, diskarte ka siya, blah 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 whatever. Nya ikaw, murag mura na imong gidala gani like, by the way, graduate ba ako sa kanang you know? Pero sila is like, "Wa ko mipaki nimo, di ka mao banga kay ka." Kani si Kuano, kay nag-graduate na siya og blah 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 nga eskwelahan, you know, mga asa ra ning eskwelahan siya ni school. Pero maayong siya, mo ni ako ang kuano, kwaon, ngana ba? Nobody fucking cares asa ka nag-graduate dude. Tennis ball. Above all, I'm very passionate with acting. Okay, so Acting. he's interested in beach, blues music, cats, horror, Unsa man ang spicy, blues and music we? tennis. So may mga common interests naman with some of our lineup. And he's a Catholic. Okay, let's see. Education, he's currently a student, yes. He wants kids, and he does work out sometimes, smoking, trying to quit, drinking, drink occasionally. He's an Aries, and his pets, he has multiple pets, so let's get to know him a little more later. All right, so without further ado, here comes our first sexy single. Woo! Hello. Hello, Andre. Oh my god, bro. Nice to meet you, everyone. Okay, so Andre, we learned that you're 21 years old, right? And you're currently in DLSU taking up BS Marketing. Yes. Okay, so anong year ka na sa DLSU? Mura siya si Bite King nga kanang
Alternate universe White King. I'm currently 4th year. Fourth year. Yeah. Okay, so you're graduating soon. Yeah. Hopefully. Okay, hopefully. Hopefully. Okay. All right. So why don't you tell us more about your hobbies? What you like to do for fun? As for my hobbies, I like going on road trips okay. or adventure. in general. Rock Adventure climbing girls. Oh. and stuff. Rock So climbing medyo girls. extreme sports hindi naman. Come on, dude. Not super. Okay, not sakto super. lang. Not super. Yeah. Okay, ano namang hanap mo, Andre, sa isang ideal partner? Pwedeng Yo, personality trait. what if for example no ganahan juga sila adventure ba niya? Naa jud lalaki nga adventurous juga siya gyud. Nya makaana gid sila nga. Uy naman ko niya to ang relationship. Ay sige na lang kag adventure. Nya mo ana din ka nga. Yung ganahan kag adventure. You know lang mo ana sila nga. Moadto ta sa kani, moadto ta sa bukid, mosaka ta og mount whatever, moadto ta sa kanang caves, mo ana ba. Ana sila nga. Pwede magpahuway sa takaron kasi sige na lang taga adventure ani. Ana man ganahan kag adventure. Unsa man jud imong ganahan? Traits, physical traits. Medyo mahirap yung Mahirap. standards ko, I'd Oh. say. Okay, mataas ba? Yeah, because of my mom, I'd say. Oh. She has standards for me. Pow. Gulat ako. Okay. Buto dritsoy. keep going. And I'm looking for someone who's of course pretty. Pretty Who's family daw. oriented as well. Ang gibuto na lang And, niya. Who's understanding, has patience. Makatawa ko sa uban nga girls ba nga kana ganing pagingon niya nga I'm looking for someone pretty. Nya wala gid nila gibuto ilang balloon like di jud na ako. So di jud na ako nibuto na akong balloon kay so pretty. Ang usa kay mga bati bug na pong. And knows how to communicate well. Okay. So the standards are more of coming from your mom than you. Oh, Parang no. ganun. It's a mix of both. Mix of both. Okay. Yeah, Mix of Personal both bitaw Oh, all right. atik Do you ni wanna mo. tell us more about that? Or, or baka nanonood Maybe siya? later on. Okay. Dude, Alright, what how is about that? Ano to nga ka ng mga actions niya? Let's go on. Let's dive in. partner? Ah, Or baka nanonood maybe siya? later on. Okay. Yo. Kinda sus, huh? Kinda sus. What is this? Right. Well, do you want to tell us more about that? Or, Ah, or baka nanonood maybe siya? later on. Okay. Bruh. Alright, how about mga deal breakers for you? Or pag nalaman mong gato yung potential partner mo, ayaw mo na? I'd say low patience or has temper. Tempered glass. But Yun, may nag-react sa lineup. Mukhang may temper dito. Okay, well, right now, mukhang may mga nag-pop sa ating lineup. So, let's go over there and find out kung bakit sila nag-pop. Hi! Your name, your age, and your job. I'm Gracia and 21. Currently, I got no job. So, bakit ka nag-pop ng balloon? About dun sa mom mo, I don't know. Based on my experience, my recent ex is, kind of mama's boy. Pero, ayun nga, hindi ako nagustuhan ng mom niya. Pero, hindi rin niya ako binigyan ng chance na makilala. So, parang judgy, something. And ayoko naman ng ganun kasi nga, syempre, jowa ko. Tapos, hindi kami close ng mom. So, parang, ang awkward naman, di ba? Awkward. Ayun lang. And would this you agree awkward na goes mama's boy ka to- ba? Or ano ba? based on my current situation kasi with the family, so I really just resort to my mom since our family is quite broken. So yeah. So, parang nagmamatter Bro, what the fuck is that, dude? Nganong if mangita kag uyab? Nganong unsa may paki sa imong mama eh? You know? What the fuck? Like for example, no, kahibaw ka nga kuan ra gid ni, pang short term lang ni nga relationship ba? Like ko ing nanagi po say imong mother ana. Like for example, ikaw para nimo 1 year ra gid siya nga relationship, nya muhawa na ka. Ikaw ing na nga mura gani. Ma, okay dili. Okay ni siya dili. Yan na. Wa may paki. Ako no nagibuyab gusto una wa jud paki akong mother gyud. Di ko mangutana unsay kuan ganahan nimo ganahan gani. Ang sinina ba sa sigo din nimo? Ingana ba? Like, bro, unsa may paki ay?
Who cares, dude? Talaga sa yung opinion ng mom mo with who you're dating? Because from my experience, if my mom doesn't like the person, it really wouldn't work out. Hindi nga nung naama ka dira, dude. Kuyugay mong mama, oy, if mangita ka uyab, if di mo tayo ma-work out, may kuyugo ni mo yung mong mama. Ma, mo ni sila, no? Ganang gagunit sila mga balloon ba? Unsa may ganang, unsa man? You know? Ako sa pangutanon sa akong mama, guys. The fuck, mapagikuyog ni mo. Ako, no, end na ni nga ganang segment. Unsa man ganang nga segment, no? It's done, dude. Why mong mama dira? Unsa may pilion nimo? Kasi may pilion nimo diri if dili ganahan si mama na ka ganahan ko ano niya. Nimo iligabot sa mama nimo nga. Ma, mo ni ako napilian dito sa kanang kuan na show. Ano mama nimo nga. Ink X buzzer. Ink ano. Mo na to. Like okay, sorry kay ha pero di mo ganahan sa mama nimo. Ipahatod di ka sa kung kuan driver. It causes issues sa family. Okay. Yeah. Do you think Di, that why na siya agad dira, mapapasa dude? siya sa mom mo? Um, Just out of curiosity. Oh my God, niduko ba gid siya? Niduko siya, guys. That is such a disrespect. Siya sa mom mo. Just Ikatawa ba gid siya, dude? That's gotta hurt, dude. It's like, oh. Oh. Uh, Out of curiosity. Ba papasa siya sa mom mo? Just out of Dude. curiosity. no, I don't. fuck that. Oh, okay. Why would you say that? I don't think my mom would find her attractive. Oh. Meron bang ano bang specific type ng mom mo for you? Kuyugay mong inahan na raw. Based on, Oy, like, ako what pa you nung guys would imong talk mong about. mama. It's hard to parang chinechempohan ko pa yung standard ng mom ko and that. Face card. Dude, why are we here, dude? Anong naata dere? Kung ang mama raman din mo ang standard ay niya, siya ram day mamili sa kung kunsay mo hangi girlfriend. Ganong naa mga dere? Unsa may gamit ani gasing-sing lang itag balloon, gasing-sing lang itag oras ani. You know? Like for example, na siya mapilian. So may gamit nila if nagpakiila-ila niya sa iyang mom nga no, dili na ayaw na. There's face card is a big thing, I'd say. Do you have Face any card is a response to big that? thing, dude. Valid naman. Okay lang. Kasi lahat naman tayo may preference. Yung mommy natin may preference. Pero kung hindi siya quote-unquote mama's boy, type mo ba sana siya? Hindi rin. Oh, bakit naman? Fuck no. I don't know, medyo carnal humor kasi ako. Tapos siya parang demure. Like, parang hindi niya mamamatch yung freak. Anong freak ba? Pero yung wavelength niya ng humor. Guys, why are you so cringe, So dude? yun lang. So, I don't think we're compatible. Do you have anything to add? Di mo sure. Di mo sure daw. Dili siya ganahan no niya mo ana ang babae nga I don't think we're compatible niya ana siya nga di mo sure. Unsa man jud? Unsa siya ganahan mo? Dili ka ani niya or di mo sure? Samok ba niya eh? Unsa may mong opinion ato yung giingon nga dili siya ganahan nimo kay dili daw ka makapasar sa kanang face card standard sa iyang mama. Valid naman. You know, at parang hindi din kami compatible. Di mo sure. You see the logic, dude? It's not logicking. Do you have anything to add? Di mo sure. Di mo sure daw. Ibig sabihin, type mo ba siya? Holy shit. Hindi rin. See? Boom. Period. Okay. Anyway, End. moving on. Okay, Leave thank group you chat. so much. Hi, I'm Clue. I'm 21 years old. I'm still a student, but I do modeling on the side. Okay, so ba't ka nag-pop ng balloon? Dahil sa mom niya. But I respect that. It's just, I want guys na mas may autonomy sa decision nila. But Autonomous region. Any response to what she said? I mean, may sariling utak rin naman ako. I can make my own decisions. And of course. then? It's just a really big factor. Again. Pero siya ba? Type mo ba sana siya? Dude. No, I don't think Oh, so. well, anything in But specific? she is pretty. She is pretty.
She's Nag-wonder ako sa pretty. anong She's type mo. pretty. Mojo, libog sa mi. Libog sa mi nimo. Anong nakakadiri? You know? Libog sa mi nimo. Anong nakakadiri? Sakay ka dong? Dili man. Dili te. Dili cool. Gatang ka dara. Wala lang yun. Tindog lang ko dara. Gatang ra ko. Mapara ka ba? Sakay ka dong. Sakay ka dong. Dili man. Para man ka. Para man ko nimo. Type, I'd say more on Chinita Mestiza, but Oh, wait, what? my exes were also Morena, so it really Dude. personality is a big factor. Yeah, that's it. Okay. Do you Personality is a big factor. Dili makapasar sa iyang mama nga face card. This guy, dude. Holy shit, bro. think that your mom would approve of her? Some I don't judo, know. eh? Honestly, I don't know, honestly. Okay. Mojo, we Hi, don't my know. name is Vina. We I'm will never 20 know. and I'm a freelance model. So bakit ka nag-pop ng balloon? Vina. Nagpapa ko ng balloon kasi parang nagde-defender siya sa mom niya. So parang wala siyang sariling decision to find. Oh my god, Any dude. comment on that? Don't do that. Please. I don't even want to rewind it. Di ko na rewind to. I don't. No. Don't do that, dude. Ugh. That? No comment. No comment. No comment. Pero kung hindi doon, type pa ba sana siya? Hindi din. Bakit? Mas matangkad kasi ako sa kanya. So sa height. How about for you? Is height an issue for you? Not really. Not really. Okay. So No, type mo I feel sana. like it's gonna be an issue. I feel like it's gonna be a short king. Kuya, ano, kaya na siya yung mga piercings ba? Sa mo, nananghid po siya sa iyang mama na iyang mga piercings. Na siya piercing diri sa iyang mata. Na siya piercing sa babaw sa iyang dunggan. Like, dude, what is this? Siya. No. Oh, okay. Not really. Hindi din. No. Okay. All right. Well, thank you so much. Hi, my name is Mika. I am 20 years old and I'm an artist, model, and influencer po. So ba't ka nag-pop ng balloon? Yun sa decisions din po. Tsaka sa work ko po kasi, sabi nga din po niya na yung mother niya is parang Sabi nga din po niya. ino-observe niya yung magiging Sabi. parang partner. So for me, ako niya umiwas kasi mostly mga shoots ko kasi puro sexy din. Then sa nag-factor din kasi yung sa decision making. Although I respect din sa mom mo na medyo picky siya, which is okay din naman yung ganun. But as a man, dapat, kumbaga, yung decisions mo, Bro, I don't think kanang imong mga advice niya, no, it's getting to the headquarters ba? Sa yung ulo ba? I feel like kaning mga young nga ni, if makadungog sila og mga advice nga mga nga ni, kaya, you know, I was once like this. I think defensive. I think di sila kaya bound sa akong pag-receive sa mga criticism, sa mga advice, nga na ba? Mura ganig, ang ilang mga defense sa criticism, mura ganig ilang din isaka ilang mga defense kuan ba mechanisms ba, so either mura ganig wala ka balo opinion na nimo like mga ingana gani mura ganig dili sila katarong di sila yung kuan ka maon sa akong pag-receive di sila kay bound sa akong pag-respond. Ha? Wala ka balo like mga ingana ba, instead nga mura ganig thank you kayo sa imong advice, yeah, those are very valid, pero I'm really sorry nga muna imong gihunahon na about me. Pero dako lang jud kay factor about sa ako ang mother. I'm really sorry. Yeah. kumbaga, need mo rin na ikaw mismo yung magde-decide for yourself. Hindi puro lagi nakadepend sa mom mo. Pero Hindi I respect puro yun lagi. naman. Tapos yun lang. Any response to that? I totally agree with what she said, actually. Okay. How about yung minention niya na sexy photo shoots, tama ba? Is that an issue for you or okay lang sa'yo na nagsasexy photo shoots yung girlfriend mo? That's up to her naman talaga, but my It's up to me, family is Mom. quite conservative, especially that talaga. we're kind of also based in the province. Okay. What Oh, province? if you don't mind province-based? me asking? It's in Mindanao. Mindanao. Where there? It's in Ozamis. Oh, okay. Bisaya din siya. Hi, I'm Nikki. I'm 22 years old and I'm working student as a data researcher. Okay, so ba't ka nag-pop ng Nikki. balloon? Let's He just looked speak in Tagalog, bro. Actually, and he looked so clean and he looked
so mabango. But, There we go, Tagalog. Let's test I have a Tagalog. problem with the age. Kasi we have a different, like 1 year. And then, Kahit 1 year lang? prefer ko mas matandaan. There we go Anong with the age gap ba Tagalog, hanap mo? dude. Siguro kahit 1 year mas matanda sa akin, okay lang. So 1 year younger kasi siya. Yes. And then the second one is I respect your family and I respect, you mentioned about your broken family, right? Yeah. Yeah, Family and right? I respect it naman. Pero I like the men who are independent itself when Independence Day. he's starting. Kasi kapag naka-relationship na, ayoko magde-depend pa rin siya sa family niya. Yun lang. Pero ikaw ba, type mo ba sana siya? Not really as well. Why? Just not really attracted to her. Dude, hindi mo na sila kayo ba mahatag o ka ng kuha na mga... Mura gani siya... Ang gitawag ani sa kusina, no? Kahit nagtrabaho ko sa kusina. Compliment sandwich. Like, imo sa siyang hatagan og nice. Imo siyang tagaan og bad. Kunya, imo siyang tagaan og nice. Nga na gani. Like, mustard ka og nice. Imo siyang i-thank you. Imo siyang that was very nice. That was very good. You know, whatever opinion nga na. Pero, blank. Muna siya ang kanang bati. Imong criticism. Kunya, imo na ba siyang i-end og nice. But thank you so much. Boom. Ano ba? Dili ka. She's not my type. Like, dude, you gonna layer it para nice gani siya. Mura gani, aww. Ano ba? Mura gitawag sa akong chef nga compliment sandwich kay mura gani, you did very good. You did very well. Pero pwede ato sang paspasan gamay. Pero you did very well. Next time, you know, magkuha na rin na to. Like, nga na gani, like, compliment sandwich, guys. Use it. Personally. Okay. Nag-wonder ako dun sa, mukha naman siyang mabango. Binabawi ko na. Hindi na pala. Hindi na, wala na yan ko. Okay. Alright, well, thank you so much. Disrespected na siya. My age is 22 and I have 22. 2 jobs. I work with US clients. I'm a Ah, sales and mo di ay operations mo ding may siya mo English kay US clients di. manager and a project manager at the same Project time. manager. Dude. Wa mo dira tanan gyud. May siya mo English may siya mo grammar. US clients, project manager. Bruh. With US clients, I'm a sales and operations manager and a project manager at the same time. So, At the why same did you pop your time. balloon? I had to contemplate it, but I think Grabe mga words oy, wa mo ato na ato sa inyong dictionary na mo ato sa inyong kuan baraha dira. Wa mo atong compliment yet. So, why did you pop your balloon? I had to contemplate it. Contemplate. But I think it was based on, I think, with a mama thing, but I really don't have any issues with it. It's just that I've been independent for the last 5 years of my life, and I think Dude, kasi nga na niya. Lorian. What is this? Where did this come from? I've been independent for the last 5 years of my life, and I think it's the how you tell us with like how you depend on some decisions with your mom, but that's okay. I also came from a broken family, but we're not really close. That's why I travel a lot, because we don't really like grasp on each other when it comes to Dude, grasp, dude. Na mo na. Complimentary yun sa to. Contemplate. Wajan mo yun. making decisions. So I think with that like amount of Ooh. opacity, so it won't be Dude, opacity, dude. Sa to eh? Contemplate, grasp, opacity. decision. So I think with that like amount of opacity, so it won't be a match. Okay. Yeah, that's it. So 5 years Like ka ng independent. How about for you? Do you have any plans of becoming How about you? Do you have any independent in the grammar, future, or dictionary words? In that sense, I'm gonna work for my family company because I wouldn't really say fully independent because we are gonna like plan working together. Okay. So Mao di ay. family-oriented yung life mo. Yeah. So mao di ay. Type mo ba? Mao ding need jud niya ang approval sa iyang mama kay nagtrabaho rin siya sa company sa iyahang family.
There we go. Let's just do gitawag og kanang marry the daughter of the other company ug ikaw sa inyong company. Then you're gonna create like a cooperation or something nga kanang mura gani. Kamong duha company dako na inyong dynasty. Kana sa Korea ba ang tawag na gani? Na siya word nga di ko kayo ba sa pag-pronounce pero maligi ang magsilhig nagkakano sila dito kay maligi sila sagbot nga na ba. Mary ang ilang mga anak sa company so inigsilhig sa sagbot paliton sa katunggaan mupalit og sagbot na maligig silhig mupalit og sagbot company sila like nice. Okay so guys balik sa nato kananaw akong uyab kanina. Like guys na taller than kasi and then yung parang I like guys na taller than kasi and then yung parang may bad boy vibes. yung Uy, bad boy? na good Grabe, boy vibes. bad boy naman gano'n siya, oh. Oh, mano sila girls, oy. Oh, nakatanaw sila oh my God, bad boy jud siya, kana siya piercing. Oh my God. Tagang kay kung kailan nga bad boy, no? Wala sila mga piercing, pero bro, cheater, droga, may mga tattoo, like, simba, kuhan kayo, business casual kay mga sinina, pero dude, sumbagan ka na if masuko na, battered wife ka. Busig mo na yung ganahan. Busig mo na yung ganahan ninyo, guys. Bayo naman lagi kayo natin mo hangbana lagi. Ano sabi ka bad boy, ano niya? Taka niya ako ang pasa, dali. Sige, ganahan. Bad boy naman ka na siya, oh. Sama mo, eh. Gana. Parang so ano kasi kagaya ng sabi ni Nikki, he looks clean, he looks like a very ganon, mabango na person ganon. Akala ko nga medyo bad boy because of like the piercings Yeah, on see? his ear. Ganun. May pagka-bad boy ka ba? Would you say? Ganito lang. Gaano karami Dude. pagka-bad boy ba yung gusto mo? Yung vibe lang naman, yung good boy yung look pero bad boy yung look pero good boy inside. Yes. Alright, well thank you so much. ganito lang naman. Hi, I'm Georgina. I'm 19 years old and I'm still a student at Adamson University. So Oh, bakit ka nagpasok ba dun? Siguro DLSU. sa past din kasi, Adamson. yung mga nagiging Pasko, Pasko? mommy's Christmas? boy, ganon. So, parang trauma. Hindi naman sa sobrang trauma, pero parang hindi ko type yung ganong guy. So, yeah. Any response to what she said? That's too bad. Type mo sana siya? This is too bad. Oh, baka naman may mag-change ng mind dyan. Mukha namang type Oh mo my talaga yung God. mga mama's boy in the past. Type ko niya. Maybe this time around, iba na. Oh my God. Ewan ko, trauma kasi talaga. So, siguro gusto ko din talaga yung medyo... Kung man yung ganahan kay Chinita daw, hanam siya ganina. So young sa age niya. So, yeah. Yeah. Mas gusto ko, mas... He looks so young and he acts so young. May gani yaring kaniya edad, no? Kani mga 21, 22, 20, singa na. Tiguang na juga kong edad. Aga na tiguang na juga kong panghunahunaan eh. Ang ako ang utok is like, dili na siya ingon nga, oh my God guys, let's go to an adventure or whatever. Like, ano ba? Ako is like, abroad na, kita tagtrabaho, kita tagkwarta para makapalit og mga nice things. Wala ginagid. Ano talaga, mas matured yung itsura. Okay, alright. Hintayin mo muna na magkaroon siya ng isa pang jowa din. Balik ka. Hi, I'm Danny. I'm 21, nursing student. So, kaya ako nag-pop ng balloon kasi una pa lang talaga yung sa smoke. Una sa lahat? Oh my God, sorry. So, ayun. And yung mom ko din kasi is conservative. So, ayaw niya rin ng may tattoos and piercings. Pero I have Oh my nothing God, sorry. naman against it. Pero syempre, katulad mo din, if you want to impress your mom din, sa mom ko din, ganun siya. So, ayun, yun lang. Any response to that? Solid. Solid, pre. Tongina, pre. Well, unfortunately, wala tayong match for this round, but thank you so much for Wala mo joining. yung mama. And I hope you can Wala join yung us again mama next ba? time. Lisod kayo. Thank you. Why naka-match niya? Mama ko yung mama. Gidala pa to niya yung mama. Ano siya? Kanidong oh. Kani siya dong. Nice ni siya dong. Sukod daw ni siya dong. Picture diha na kay kuan. Tindog diha na kay picturean te ka.